Yohani fuyin rakwavat vatakam yapituni karwa. Mati kani Yesu ciringnam tangarangan nuwanit. Ma niringam muama. Wiyara nuwararu. Arwarwain mu anakmu. Suicak manasang no anak mua rumwarwijimu. Niturumun na wiyuyat ja tumalamurung no taud karawan. Wicak manasangam iturunawu tumiyuno nga ikawinu padanu tau. Hani pamnekan mua umano yung ja. Utumiyuno nga ikawinu padam ipakatan ng daji mua ni imano yung natau duto. Kapakatan ng daji Yesus Kristo nituwi mudu karawan. Kuna nipacitawu arwarwi mudu karawan. Takuna nipakawusu variya munituru jaken. Muama. Si cai kwayam itur mujaken wu arwarwi mudu tangain mo. Paulin mo arwarwi ku. Nuki yan kupaji mududang. Nukajin napamugan nukarawan. Kuna nipili muang imudu arwa nipamnekan mua taudu karawan. Siramanu yunga yamungan ijimu. Siram menituru jaken. Sudah na ikanu yunga yu munut du nanaumu. Dan nakaten nganu bari kwa kanu ciringku. Amanu yunga ya pujimu. Takuni nanau sirawu menituru jakena nanau. Siramanu yunga yarana mangapsya. Takaten nganu yaku kanu yunga ya pujimu. Dan inganu ya mukanya tumu wijaken. Sirawu kui pinuri. Kuji minuri yang sirawu tawa ya jinganu yung jaken. Tau ya munitu rujakenu ya kui pinuri. Tasira manu yunga ya mungan ijimu. Umungan ijaken atawam ya ma mimina ya mungan ijimu. Umungan ijimu atawam ya mungan ijaken. Arwarwi kwam ya darana patwawun. Kunna mangi jimus cai kwaya. Suji kuranang iyanyi dukarawan. Uya mafurirani turumujaken atawam apratan musiranu uyuyatmu. Muamadutu. Suyi cak madiyasa akmanjaten. Nukapacika upku pajiram nipratan kusiranu uyuyatmu niturumujaken. Suyi kabun wasaka tahu jira ni mavuru. Duka prat kuzira. Amu manarangnya kenatawam jedum kutrana do suisu ukapi para urautna. Si cai kwayam kuna mangijimu. Kuna ni panjiwu arwa pariyado yaku yan padu karawan. Sui kanuyung da masari sununud do kapasari kusira. Kuna ni pilim muang jirawu ciringmu. Am dapaci uyen sirano ya jimana leya tau dukarawan. Tayar nama citarku pangtuk tuanda kanu ji manganu yung atau. Sui kanu yung darana akmanjakena ji mungani dukarawan. Kujingak daya imuscai kwaya maapsyar tingatu. Am kukakrebini mua amrat jiradu vari nanyi satan. Sui kanu yung darana akmanjakena di mungani idu karawan. Piyanin mu ciring mudu nunudda. Sui kanu yung darana di milimuteng sununud. Tawu ciring mamti manu yung. Kutuwi sira milimuang ni mudu karawan. Akmanjakena ya muni tuwi du karawan. Kuiturujimu katau-tau ku. Suicak madasanga tumulunu katau-tau dajimu amap suvarimu. Pekena si ruri uyaku ipinuri. Tayak mansang sirawu yu manampa ayaw manu yung jakena yaku ipinuri. Tamiringin da uciring mua da ipilim mua. Ku ipinuri sira kakmadiyasa ka. Muama. Inawi si machika upsya jaten.
Akman jimua kanya kena yak miyasa. Inawi siyak miyasa sira. Suikano yung danu tau dukarawana makateneng do kanyi tumuwi mujakan du tiragum. Kunyi tur mujakana arwarwi kuam ya kunyi turu jira. Suikano yung da akmiyasa sunakenakem. Akman jatena ya sasunakenakem. Kumachikawop jira. Yakamachikawop jakena dakak miyasarana. Suikano yung darananu tau dukarawana makateneng jimua marilunu umanu yung jimua tau. Hakman jakena yamui kaglua kapakateneng darananu tau dukarawan do kanyi tumuwi mujaken du tiragum. Muama umenyitur jakena tawam ina uisi amye siradu angayanku. Suikano yung da makacitasu arwarwi kwa nyitur mujaken. Tanimanu maranau aglaglu mujaken nu kaji napamugan nu karawan. Muamadu tua muapiyang ang isu tau. Dapat jaten ngi munu tau du karawan. Am kui mukatenengan. Sudah ikak mensang kunyitur mujaken na tau. Tadakatenengan u kanyi tumuwi mujaken du karawan. Kunanyi pilimuang imu jira. Ami pilimuang kupai mua kanu yung nu aglaglu mu jakena amian jira. Akman jakena macilubut jira.